live hafhala kha YouTube kana kha Facebook vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu emisi yoṱhe namusi ri ḓo dzhena ṱhengo dzavho kha 086 000 2503 namusi ro ḓigeḓa navho mashudu ramano vhane vha bori vha na tshenzhemo khulwanesa nga maanḓa tshi lavhelesa vhubindudzi hafha kha Fulufulu vha dovha fha mutumbuli vha dovha fha muhulwane muofisiri hafhanoni kha Mitochondria Energy uri mtshilisi wa Phalaphala FM na vhone vha vhuse vho zwine vha tama u zwibusa vha songo tenda u ṱahelwa nga tshipiḓa tsha namusi tsha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Vho Ramano ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Miss P, nṋe ndo livhuwa nga maanḓa u wana hetshi tshipiḓa tsha uri ndi vhe na ene kha heyi mbekanyo ya Roḓigeḓa. Ndi khou livhuwa nga maanḓesa vha kha ḓi nṱalutshedza tshiṱori tshi ra ri khou amba hafhanoni mbekanyamushumo i saathu thoma vha tshi khou nṱalutshedza nga tshiṱori tsha Gebisi vha ri Gebisi a bendi ya mini. So nṋe ndi mushumi wa vhuvhulungwa ha vhathu na shango nga tshikhuwa ipfhi ndi sustainability practitioner. Ri shuma na vhathu uri vha ḓivhe uri environment is important mbupo, it's very important. So heinoni ndi Gebisi ya Guardian Angel ine ya supporta the initiatives za u protector na u conserve marine life and wildlife. This is the Gebisi ya ndayambara. So zwine ndi khou tama uri ri humele murahu ri sathu dzhena kha zwine vhone vha ita zwone kha vhutshilo havho ḓuvha na ḓuvha murahu hangei ri khou vhona vha tshi khou begwa hafhanoni Soweto Masakani hune ha tou vhidzwa upfhi ndi Tshiawelo u bva hafho vha mbo ḓi ya hayani Venḓa Tshififi kha ri ḓo lavhelesa uri vhutshilo havho nga nḓila ḓe vha tshi khou aluwa. So nṋe ndo bebelwa Baragwanath. Mara vhabebi vhanga vha vha tshi dzula Masakeni. Arali a tshi ḓivha Soweto, Masakeni i nga nṱha ha Muroka police station hune ha vha mapetla zwino. So ndi hafho ya vhabebi vhanga vha vha tshi dzula hone fhethu ha Masaga. Masagani. Masagani. Ra pfuluwa hone ra ya Mufulo South. Rava Mufulo Raya Tshiawelo. The last street cha Tshiawelo between Tshiawelo na Dlamini. That last street Robert Chidzula on. Haringa ṅwaha wa 1962 khotsi yanga vha wana nnḓu Diepkloof Zone 5. Ra pfuluwa Tshiawelo raya Diepkloof Zone 5. Ndi hapo henda ḓo hulela hone mara ra pfuluwa Zone 5 raya Zone 6 rina hu kha ḓi vha na nnḓu Zone 6 ya hayani ine ya khou dzula murathu washu dzula hanefhaḽa. So nda dzhena tshikolo Mangwele Primary School Zone 2 at Diepkloof. Yari nga 1968 ndi zwithu zwa kale nda ra vha ri khou phasa standard 6 nga 1968 ra ya Madivane High School. Ndi hapo he nda ḓo dzhena hone nda matriculate hone Madivane High School Zone 3. Ndi tshi fhedza nda yo shuma ndo thoma u shuma kha khamphani ino vhidzwa upfhi Liberty Life. Ndo vha ndi messenger, ndo vha ri tshi deliver dzi files. So vha tshi founa vhathu vha tshi founa filing department, nṋe mushumo wanga wo vha wa u delivera hedzo dzi file. Ndi hafho he nda thoma hone
wa kha zwithu zwa mabindu mara ndo vha ndi sa ḓivhi uri I was being prepared or if u sa koni u ḓivha uri dzi records dza mushumo dzi pakiwa dzi saviwa hani you will spend a lot of time looking for documents so that's where I started. Fhedzi vha bva Tshififi hangei vha dovha vhuya ngeno Tshikwane kha ri ḓo lavhelesa uri sa ṅwana muṱuku u shanduka ha vhupo zwo vha kwama nga nḓila ḓe? So vhabebi vhanga vho ndzhia ri ndi kale man vho ndzhia nga 1958 nda yo dzula na makhulu wanga Tshififi nga 1959 makhulu wanga vha Tshinyala mubeba khotsi yanga Tshififi vha Tshinyala miyanga vha ḓa vha ndzhia vha nnyisa kha vho makhulu wanga hangei hune vha bva hone Ngudza nda yo dzula Ngudza ndo thoma tshikolo Ngudza. Nga itshi tshifhinga ene ndi khou takala nga maanḓa ngori vha khou dzulela u amba uri ndi tshifhinga tsha kale nga maanḓa nṋe ndi hone hune nṋe nda khou ṱoḓa u vhaisa hone haningei kale murahu nga itshi tshifhinga zwino vha tshi khou aluwa ngoralo hu no u shanduka fhethu vha khou pfula u bva ha makhulu Tshififi vha khou ya Ngudza vha tshi khou aluwa nga itshi tshifhinga vha khou ṱoḓa u vha mini? Yo ndi uri ndo vha ndi sa ḓivhi na uri ndi ṱoḓa u vha mini nga hetsho tshifhinga kha family ya hashu makhulu wanga vho vha vha tshi shuma vhe na ngade khulwanesa nga maanḓa hafhaḽa Ngudza ndi uri ho vha hu sina mitshelo hu sina mini tshine tshi si vhe hone there was everything that we needed ri tshi khou hula so ndo hula kha family ye ya vha i tshi tou ḓi shuma nga yone yine khotsi yanga vho vha vha sa shumi mukhuwa vho vha tshi ita zwa vhuhoka mara vhe hangeno Johannesburg. So vhuhoka vha khou amba u rengisa? Vha vha tshi rengisa vha vha tshi rengisa nga maanḓa dzi hostel hafhaḽa Mansfield hune ha vha zwino Maponya hune ha vha na Maponya Mall vha vha tshi rengisa hanefhaḽa na George Koch vha vha tshi rengisa hone so ro hula mrathu wa khotsi yanga vha vhe na shopo hafhaḽa Tshiawelo vha Ramnenyiwa vhe na shopo so ro hula kha vhathu vhane vha na mabindu but nga hetsho tshifhinga ro vha ndi sa khou zwi humbula uri na nṋevho ndi ḓo vha ramabindu fhedzi ndo thoma u rengisa ndi tshi rengisa maapula na dzi peanuts hafhaḽa Baragwanath ra ya ro rengisa hafha hune ha vha hone zwino na Carlton Center yo vha I bus stop ya dzibisi dzino ya Kensington yo vha I bus stop yashu hafha hu tshi rengisa riṋe fhedzi ra ḓa ra rengisa Diagonal Street hu na bus terminus hafhaḽa Diagonal Street ra bva hone ra ḓo rengisa Baragwanath. Izwi zwi khou amba uri kha vhaswa vhane vha khou sokou tou pfha ungari ndi uri bindu ḽanga nṋe ndi ḓo tou ḽi thoma ḽi hangei nṱha zwi amba zwo ri hu na fhethu hune muthu a tea u thoma hone ngauri ri tshi khou thetshelesa tshiṱori tshavho vha khou sumbedza uri vho thoma u tou rengisa vha fhasi u swika na musi hune vha vha na khamphani yavho khulukhulu kha vha ḓo amba na vhaswa vhane vha khou ri kha vhubindudzi zwi khou konḓa kana ri khou tea u thoma nṱha ndavhelelo dzine vha vha nadzo sa vhaswa kana sa muthu muṅwe na muṅwe sa tou vha muswa fhedzi uri mathina hafha kha vhubindudzi hu na hune muthu a tea u thoma hone. So ro fanela uri ri thome kha uri ikonomi ndi mini
vhathu vanzhi a vha understand uri economy ndi khou ḓo amba science zwino ndi zwithu zwino vhidzwa upfi periodic table, the elements of the periodic table. Hezwi zwithu zwine ra khou heinoni mic heinoni yo itiwa nga musuku na mini zwine zwa vha elements za periodic table. Heinoni zwidulo hezwi zwo itiwa nga elements za periodic table. So arali ri tshi khou nyaga u ita bindu ri funa u thoma u ḓivha uri bindu ndi mini. Arali ri sa ḓivhi uri bindu ndi mini ri ita hezwi zwine vhathu vha khou ita zwone zwino zwine zwa vha zwi-tenderpreneurs ngori a ri ḓivhi uri bindu ndi economics 101 is the periodic table, the elements of the periodic table. There is nothing that you can look at that is not made out of the elements of the periodic table. Maḓi ndi hydrogen na oxygen. Waṱanganyisa oxygen na hydrogen u wana maḓi. Those are the elements of the periodic table. Wadzhia musuku waṱanganyisa na platinum u kona u ita zwiṅwe zwithu. So that's where we must start. Arali ri khou nyaga u ita zwithu zwa economy. I think rina there's a lack of understanding ya uri if you really want a successful business, that's where you must start. So nne ndi tshi thoma a thi ngo thoma hapo kha periodic table. Ndo thoma nga investment company nga 1991. It was an advisory, Ramano and Associates, which I started in 1991. I was working with Ndobandi Kwamba, Ndiko Shuma na the biggest accountancy body in the world, the ACCA. Ndarendia nepo ndaba mrangaphanḓa wa NAFCOC. Ndaba mrangaphanḓa muhulwane wa General Secretary of NAFCOC. Ndi hapo he nda thoma hone ha u vha very active in black business from 1985. Ubva zwezwo a thi athu shumela muṅwe muthu. I've always worked on my own. I have done quite a number of things in the financial services sector, in IT, Robert in a company in Novizofi, African Legend, and African Legend Technologies, and so on. Tiyiriso Parapara FM na musiro together na bo mashudu ramano bone banga kuno bashipida cha ino bega mshimo ngoshimisa 086002503 na chipinga chipireta fombili sumbe wa minete ndu vakawara ya bumaro musindi kotecheresa fethote aba hebone bachimbira hone na zwine ba ita zone zwipfala zwi tshi ṱoḓa muthu ane a vhori o ṱalifa nga maanḓa kha ri ḓo lavhelesa uri afha tshikoloni zwa zwi khou tou tshimbilisana. Miss P. Nne ndo ri ndi tshi fhedza matric nda yo shuma Liberty Life. Ndari ndi nga ngomu ha Liberty Life nda ṱoḓa uri ndi ḓi gudise u ya phanḓa. So most of my education ndo guda science, England, and science and I guda ndo I guda ngauri vhathu na environment bafuna to tshilisa hani. Ndo thoma kha chimwe tshikolo tshino vhidzwa upfi Schumacher College,
which is south of London, and I studied sustainability there. Ndari ndichipedza hapo ndaya Cambridge University. Ndapedza Cambridge ndaya kachimwe chikoro chinovidzwa kuti Ashridge Hart Business School, where I did my master's in science of sustainability and responsibility. That's what I did. Fedzi apa pachikoloni rikupfa mapungopfupa potaripa ngamanda Ndinyano ngamanda hapi umwe hatofika vayena panda ngori vavotaripa ngamanda. When ndichihura, I was I wanted to be either number 1 or number 2 in class, most of the time. So maybe it's true. Maybe it's true that ndova ndichidiva bonyana zvitukutuku. Afa kametse. Ukuzibona ndikuzdiva zvinoenda kwamba ngazo. Ndikuzdiva zvinoenda kwamba ngazo. Afa kametse afa. So you know, the biggest challenge in Rabanayo, South Africa today, ndiyauri rekogudisa vana literacy, maths literacy. Arriva gudisi maths uneva tova waone bukuma. Na science arriva gudisi yone. Nduri vana vashu vahura vasadhivuri economy ndi science. Zvendava ndikuamba zvone zva periodic table. That is the economy. When we don't teach our children to understand, to take hydrogen and put it together with another element, when we don't teach them that, we are not teaching them to participate in the economy of the country. Una vane vavuri vononanga ezimetse vomnanga hoyo metse une vakoamba unavori ndi maths lit. Havana vane vakadhionanga vangari meaning kama children vane avo vane vakadhionanga, the best decision they can ever make is to do proper mathematics and to do proper science, not maths literacy. If Aradia Chidaberesa China, in China in 1978, the General Secretary of the Communist Party said the policy, the economic development policy, was China. He said it was scientific development. Aradi Araberesa Zwino, Udowana, Huawei, and all of these technology companies of China that are taking over the world because they focused on teaching their children science and technology. Rine, we don't want our children, sorry, I'm going to say something here. We teach our children to prepare for death. Nduri nichio burunga mutu, nikoyo burunga cherede. You are burying it underground. That's what happens with us. We glorify the future in heaven. We don't prepare our children for operating in the current environment. Zvivaramana vava vachikosumbisa zvone muteeresi waParapara FM uri
veiwe matshudeni vhane na kha ḓi to yo nanga nine ane thu nanga hafha ri tshi ḓa kha tshikolo tsha vheiwe dzi subject dzine vhe na khou ita dzone kana dzi thero dzine vhe na khou ita dzone nangani metse wa vhukuma ni dovhe ni nange na science ya vhukuma ngauri na nga lavhelesa mashango no tonga vho China vhana vha hone vha khou gudisiwa nga maanḓesa zwithu zwine zwa vha zwi khou elana na technology nga nṱhani uri vha ita metse wa vhukuma zwino kheyo ndi iṅwe nḓivho ine ni songo vhuya ni tenda itshi ni pfhuka na kha vhone na vho ri no nanga arali zwi kona dzi ri ndovhe ni hume zwi khou bva khavho zwanḓani zwa vheiwe kha vhane na vho rani thu nanga khoyo muledza nomboro ndi 0860002503 khou vhuya zwone zwino ri tshi dzhia miledza yavho fhedzi vho Ramano ri khou pfa upfhi ende zwi ri khou swifa nga vhathu vho dzhenaho na vho tshikolo vha ri hupfhi vhone a vha ngo vhonala hafha kilasini musi vha tshi khou ṅwala form 5 ine ya vha grade ya vhu12 fhedzi vha phasa vha ḓi vhonala nge kha ma newspaper uri zwa vhukuma vha muthu vha ṅwala fhedzi upfhi a vha ngo vhonala hafha tshikoloni kani vha vho to thathiwa ndo vha ndi songo to thathiwa ndo vha na issue na principal wa tshikolo Madivane and I decided uri I am going to do it on my own atongo thathiwa tshikoloni and that's what I did. Hobo ho itea mini we had a disagreement in a principal. That known, I won't continue. Vari a vha ngo thathiwa tshikoloni hu ḓi tou vha na u sa pfesesana vhukati havho na mulanguli wa tshikolo vhane vha vha mufara penisela hafha tshikoloni zwa sia vhone vha tshi khou dzhia tsheo uri vhone vhane vha ḓo tou ḓivhona uri vha ḓo itisa hani fhedzi havha muthu vho ya hayani vha ya vha ṅwala vha phasa na nga dzi ṋaledzi 0860002503 arali vhone vha na mbudziso ni tshone tshifhinga tshavho itshi phalaphala na madekwana phalaphala ai atikupfa chithu 0860002503 kana vashumisa x @msp_dj kana mulaudzi prsabc.co.za kha ri ḓo lavhelesa afha hayani vha khou aluwa hu na dzikhaladzi hu na vhakomana hu na vharathu knowing that I don't have a medical aid at that, she said, yeah, if we had like 100,000. ai ava vha khou amba na riṋe a ri ḓo lavhelesa uri afha hayani musi vha tshi khou aluwa ha vhona vharathu na vhakomana so khotsi anga vha vhe na where they were in the African context. My mother I've got a sister and a brother, 2 brothers, and one of my brothers died in 2017. But my father had another wife, and so from that wife, which was a traditional arranged marriage, I have a brother ane adzura tiplufuneraba one era orera on. zwi vha khou sumbedza zwone ndi uri khotsi yavho vha na vhafumakadzi vhavhili hanefho hai vhana khaladzi muthihi vhane ndi vho Flora vha dovha vha na vhakomana vhavhili vhane vha vhori muṅwe ori sia fhano shangoni 0860002503 phalaphala ai apa huna muthu mbudziso dzavho ndi dza ndeme mthetshelesi wa phalaphala FM vha songo tenda ino mbeka ya mishumo itshi vha fhira kha vha shumise 0860002503 phalaphala Lokobela ndi madekwana ndi yone ndi nga vhusa ninge ndi khou amba na nnyi khe babo Ramana nda nere wana ri ngambirana ngeyo kha vha ḓo amba luambo lwa Tshivenḓa luambo lwa Tshikhuwa ndi lune nda amba lwone most of the time
Recording gets. Recording gets. Down. Ndigori buanga manda 086 0002503 Lokobera. Ndione ndingabusani ngeyo. Kabuto tabanya barubwa waritsino rengisa babusembuswa kabaramana. Ndikori buanga manda badotucheresa radio ni mchiresi wa Parapara FM kabantendelera to ndikori buanga manda badotucheresa radio ni mchiresi kartumero rengisa ndikori buanga manda kartumero rengisa musirishi The Bavarians vakotoda urufunga mutambo wamatakeri uruvakwatizedzezva uri ndingani Mbudziso iyo vaikoreni. Hashtag au no sarangango. Ndi Parapara FM yakaparesia kashala mfukashpembe na shpinga shpirita fumitahe wamenete lori bakawara ya butahe. Machina roba nambuti swapa boramano baba chikobu sofi musi chikopfala bakorututuwedza nanga muponga uraro ndi zvipyo zvine baba bachikozvita hayani ngandire ne bakututuwedza vatecheresi ngayo hayani batutuwedza vatu bavo ngandirate. So hola ni mungwe ombudzisa uri ndifuna uri ndiyambe ngaRuvenda, but the concepts dzine ndava nadzo is very difficult uziyamba ngaChivenda. So my personal mission is to become a sustainable self in my personal, organizational, and societal practice. Now, Nduri, you won't see the difference between me and my business and my social practice. I try and be authentic all the way. You won't find a different Mashudu in my social. Just to give you an example, November, this past November, Roita hapo hayani Keguru mianga baba chidzuraun badzura charova vachidzura afala charova ngafasi alwa mondo hapo petu mianga vakadichira hova hochidzura humutani wavakeguru. There used to be a lot of elderly people who come there. So last November, ndari ndikonyago honora Mkeguru. So we invited a lot of old people just to come and celebrate in remembrance of my mother. And there were quite a lot of people there, over 40 elderly people who came to just celebrate over a weekend. 2 weeks back, Rovari, my brother, Omara Butabelo, Bloemfontein.
So we had the same event. Hapuera invita Vakeguru in that area. I don't know them, but they were invited by my brothers-in-laws. And there was also about 40 people there that we celebrated. So I'm trying to give you an example, Yaori. What I do is not just a show. There is something about me that says I've got to plow back to the community that I come from. And that's not the only thing that I do. It's just examples. zwiṅwevho zwazwo zwi vha khou sumbedza zwone ndi zwa uri ṅwaha wo fhiraho nga ṅwedzi wa lara vho swika he vha kuvhanganya vhathu vhahulwane vhane vha vhori ndi vhathu vhahulwane vha tshi khou itela u elelwa mme yavho hangei tshalovha vha kuvhangana ningei vha ri a vho ngo zwi ita afho fhedzi vho ḓi zwi ita vho na huṅwe sa nḓila ya u ṋekedza murahu ngauri ndi zwine vha vha zwone fhedzi ndi na mulaedza hafhanoni une wa khou bva kha muṅwe muthu thi ḓivhi uri ndi nnyi tshe nda sokou pfha upfi hu na muthu hafha hu na muthu kha ri pfhe khou imuledza. Ndi Mashudu? Ra ri tshi ḓo humbela uri nga ngeyo nṱha vha riṋe ri ḓo tou i dovholola zwavhuḓi ri vha tou pfha zwavhuḓi zwa uri hu khou ambiwa nga mini havhaḽa vha nga ngei vha vhorathekhiniki vha ḓo ri thusa uri ri kone u pfha zwavhuḓi fhedzi mthetshelesi wa Phalaphala FM u bva hafha ri ḓo vha ri khou dzhia ṱhingo dzavho kha 086 000 2503 muledza wa shukhuyu. Vitso. Oh, Bito. Sali. Ri shira ḓuvha ḽa mabebo. Malume ndi muthu wa mulalo, ndi muthu ane vha ḓo ṱukufhadza, ndi muthu vhane vha funa muthu muṱuku na muhulwane. Wa dzula navho u nga si vhuye wa zwi vhona uri ndi muthu o fhaṱutshedziwaho nga zwithu zwinzhi. Havha muthu vha ya kona u tshila na muthu muṱuku na muhulwane, na muthu wa kule na wa tsini. U navho u guda zwinzhi. Zwiṅwe zwa zwe nṋe nda zwi guda ndi ndima ya mirero, ndima ya 22, ndima na ṱhukhu ya 29. Khavho ndo guda uri muthu u ya ḓiimisa, muthu u ya funa vhathu a sa khethi. Ndi muthu ane a takalela ngoho. Havha muthu ndi muthu vhane vha ṋea zwi tshi bva mbiluni yavho. Malume kha zwi vha nakele musi vha tshi bva na musi vha tshi dzhena. Mudzimu kha vha tonde a vha ite nga vhuthu. Ndi amba ndima na ya numeri, ndima ya 6, ndima na ya 24 swikela 26 vhutshiloni havho. Nga vha ite tsha uri na tsha uri tshi tshitere tshavhuḓi. Ri ya vha funa malume. Mashudu ane vho ri u Lesotho zwa zwino vha nga ri mini musi vha tshi khou bva u pfha muledza wawe? That's my ndi vhana vha khaladzi yanga. I love them. You know, 3 years ago, vho nyitela munyanya one ra u vhidza uri my life's celebration. And hoyu Mashudu, my Bito, was at the forefront together with Nana, Hoyu Kutama. They were at the forefront of organizing that event. Ye ndari kavo ndari atinyage nichi sara nichi nendo notuwa nido sara nichiri havala mutu wavo toita ngaendera ndikonyanga nichizviamba zvino ndikadhichira ndizvipfa uri nikori mini and by celebrate that life celebration for me, and they organized it so well. Yoba yoda odarabatu. It was just a celebration of me and what I have done. So I
I love them. They are great people. Ndi khou livhuwa nga maanḓa mtshiniso wa Parapara FM ndi khou ḓo ri themeri yo rengisa musi ri tshi vhuya fhedzi ḓa ri khou isa phanḓa na u dzhia ṱhingo dzavho kha 086 0002503 kana vha shumisa x @msp_dj hafhaḽa kha Facebook hune ra vha live hone hu ḓi dovha hafhu ha vha na tshikhala tsha uri vhone vha vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u tshi vhudzisa musi ri tshi vhuya fhedzi ri khou tama u lavhelesa nga maanḓesa mishumo ine vha khou i ita uri vhone vha kone u tou pfhesesa zwavhuḓi vhushaka vhune nṋe na vhone ra tea u vha naho na vhupo vhune ra dzula khaho ro thoma ra fhira ngafha. Clientele Funeral Plans i ṋea vhone na muṱa wavho tshirunzi tsha tshoṱhe. I badela tshelede hu sathu fhela awara dza 24 yo katela grocery, zwiendedzi na mbuyelo dza u tibula tombo. Vha nga dzhenisa vhathu vha 13 kha plan nthihi. Kha vha wane mulalo wa muhumbulo ṋamusi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi FSP i re mulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Rodigeda na Miss P kha Parapara FM. Vhoramano kha ri ḓo lavhelesa hafha kha mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha uri vhone vha tshi khou shuma hafha kha mitochondria energy vha vha tshi khou ita mini? Arali u tshi analyzer energy landscape u ḓo wana uri the energy landscape is changing. In the past, we produce energy nga maanḓa inobva kha malasha, and coal ibvisa emissions dzine dza destroyer, dza mess up the chemistry of the environment. So hapa hune ra dzula hone, where we are, this planet Earth, the structure of the planet Earth, the 78% nitrogen, 20% oxygen, and then the rest of the other gases. But rine rivisa emissions za coal, zine za disturb the structure of the chemistry of the environment. So nendo bandu konyaga ita contribution ya energy ine isi destroy environment. And 18 years ago, ndatoma uita company inobidzwa mitochondria ine ya co-promoter the development of the hydrogen economy. Nduri uchiita power na energy uchikoshumisa hydrogen au pollute environment. It is a sustainable energy solution ineaba affordable. So ratoma uita hezo zitu. Ndichitoma ndoba ndikhori ndido rengisa components na michini ine yoitiwaho nga vamwe vhathu, but zwambo ḓimbadela uri ndi rengise zwine vamwe vhathu vha zwi ita. So I decided to develop my own technology. So that technology is called a fuel cell. A fuel cell is able to produce energy without polluting the environment. It's been a long journey. Ndo rumera a video ine yasumbedza uri the technology ine rakoita, it's very sophisticated science and technology ine rakoita. It's one of the cutting edge technologies in the world
today. tichitisiwa parapara fm zwo vha khou ṱalutshedza zwone hafha ndo to sumbedzisa zwori zwine vha tshi khou ita zwone kha mushumo wavho ḓuvha na ḓuvha vha khou lingedza uri vha ḓe na nḓila ine ra nga kona uri ri kha ḓi wana muḓagasi honeha ri sa khou shumisa zwino tonga malasha zwine zwa vha uri zwi vhaisa mupo washu honeha vha khou lingedza nga nḓila dzoṱhe uri vha ḓe na nḓila dzine vha nga dzi shumisa ndi ngazwo vho sumbedzisa mafhungo aya a Phoenix Fuel Cell System ine vha uri ndi zwine vha khou ḓa nazwo zwine zwa ḓo thusa nga maanḓesa uri ra sa vhaise mupo honeha ri tshi khou ḓi sa phanḓa na u wana zwithu zwine ra khou zwi ṱoḓa zwine zwa tonga vho muḓagasi na zwiṅwe zwinzhi 086 0002503 ndi khou ḓo dzhia muthetshelesi wo fhedzisela phalaphala ndi madekwana ai arali sina muthu ri a phanḓa ro vhona khamphani yavho ndi zwone i tshi khou ita nḓivhadzo nga thandela ya hydrogen ya 4.3 billion hangival musi heyi thandela i tshi yambiwa na muingameli vho Matamela Cyril Ramaphosa vha hone kha vha ḓo ri ṱalutshedza nga u tou pfufhifhadza uri zwi khou yo thusa nga nḓila ḓe na riṋe kha vhutshilo hashu ḓuvha na ḓuvha ngauri tshiṅwe tshifhinga ri vha ri sa zwi pfesesi olu luambo lwa hydrogen na mini na zwi ḓo ra sokou pfha ungari ndi zwithu zwine vhoramano kha musi vha sokou tou ḓitela vho vhone vhaṋe zwi khou ri thusa riṋe nga nḓila ḓe. So arali u tshi lavhelesa kha emerging technologies hydrogen i ḓo vha khulwane nga maanḓa hafho hune ra khou ya hone Vereeniging Vanderbijlpark ri khou yo fhaṱa factory that's where that 4.3 billion comes from. It's the cost of putting up the factory in Eyadova, the biggest fuel cell factory in the African continent. And Rido, who employer just full-time, Rokodo Wabatu Mishumoya 400, and in the build-up to the building the factory, we will create about 2,000 jobs, and we will inject into that economy of the Vanderbijlpark area. Every year, we will inject about 5 billion rand every year in supply chain. From other businesses up to 5 billion rands worth of inputs every year in that economy. Zwe vha khou sumbedza zwone ndi zwa uri nga ngoho zwa kuma vha khou yo fhaṱa hezwi zwithu zwine vha khou zwi ita ngei Vaal zwine zwa vhori zwi khou yo thusa nga maanḓesa zwezwo zwe vha tshi khou ṱalutshedza uri khamphani yavho ita zwone nḓila ya khwine ine ra ḓo kona u tsireledza mupo washu honeha hafho vha khou yo fhaṱa hetsho tshifhaṱo tshine tsha ḓo thola vhathu vhanzhi nga maanḓesa nahoneha hu ḓo vha u tshi khou shuma masheleni u swikisa vho 5 billion ene vha ḓo vha khou wana nga hetsho tshifhaṱo. Mutshilesi wa Phalaphala FM a ri nga si kone u vala ino mbekanyamushumo ri songo lavhelesa vhushaka vhune vha vha naho na khonani yavho vhane vha vha muingameli wa lino shango la Afrika Tshipembe vho Matamela Cyril Ramaphosa vha na vhushaka ḓe? Vho Matamela ro shuma roṱhe kha khamphani ino vhidzwa pfhi Jonic Industrial Holdings. Vho Matamela vha vha vhe chairman muhulwane wa Jonic. Nda dovha hafhu nda shuma naye Univen. Vho vha vhe chancellor wa Univen. Nṋe ndi chairperson wa University Foundation ya Univen. So roshuma rote in those instances na Vho Matamela. Hey, ndikari rine ri khou vha ṱoḓa Vho Matamela Cyril Ramaphosa uri vha ḓe kha ino mbekanyamushumo vha nga ri ambela navho? Hey, I can't promise. And abeba panda ndi khou tou vha vhea hone uri matshelo ndi tou ḓa na clip ndi vha sendele ndi ri vha khou zwi vhona uri vhone nga iḽi ḓuvha vho amba vha tenda vha ri vha ḓo ri ḓisela vhone mara vha ḓo sokou ḽi amba vho nyana vho dzula vhoṱhe vho zwi kha musi vha khou ḓinwa dzi tie.
ri tshi wana tshifhinga vha soko to amba uri hu na iṅwe mbekanyamushumo ino pfi Rudigeda ngei kha Phalaphala hu na hoyu Miss P uri u khou vha ṱoḓa hafhanoni a ri tshena na tshifhinga na luthihi fhedzi ndi na muṅwe mulaedza futhi wa muṅwe muthu ane vha uri o ri rumela mulaedza kho i mulaedza. Thank you very much for having me. Yeah, Ndati Mashuru Ramano. I want you to listen very carefully when I briefly talk about Ndati Mashuru. A man I have known for less than 3 years. A man who changed my business life. The way I conduct the business is not like before because of Ndati Mashuru. The most amazing person I've ever met in my entire life. A man I cannot describe in one word, or one sentence, or one paragraph, or one page. I need a whole day to talk about Ndati Mashuru. In fact, a day is just too short. Zwe vha tshi khou sumbedza zwone havho ndi khonani yavho vhane vha vhori vha vhaḓivha vho shuma navho vha khou sumbedza uri vha vha thusa nga maanḓa ri tshi lavhelesa siani ḽa vhubindudzi. Ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo a ri tshena tshifhinga na luthihi ndi a zwi ḓivha uri awara yoṱhe i vho to pfhala i tshi vho tonga minute muthihi fhedzi vha nga ri sia na mulaedza wo ri mini nga murahu musi vho pfa na mulaedza une wa khou bva kha havho muthu vho no sumbedza zwa uri vho thuswa nga maanḓa nga vhone. Miss P nṋe ndi tshi hula ndo ya nda dzula Lwamondo ndi tshi khou dzula na mane wanga nda ri ndi hafho Lwamondo bugu ye yavha ndi na access nayo yo vha i mirero ine ya Bivhili mirero. So for tshifhinga tsha almost 2 months, Ndichikohura, all I read was the book of Proverbs. And heyo buku yo mfundedza zwithu zwinzhi nga maanḓa. But what I want to leave namusi ndi zwa uri vhuṱali na ṱhalukanyo na mano ndi lupfumo. Wisdom and knowledge is wealth. There isn't anything that beats that. Varamano ri khou livhuwa nga maanḓesa kha musi ri ḓo dovha hafhu ra vhuya na vhone tshiṅwe tshifhinga vha tshi ḓo ri vhudza na zwiphiri zwo ri bindu ḽi kone u tshimbila zwavhuḓi fhedzi ri khou livhuwa nga maanḓa vho swika kha ino mbekanyamushumo namusi. Ndo livhuwa Miss P. Thank you so much. Ende vha ise phanḓa no thetshelesa Phalaphala FM. Ndi ḓo thetshelesa. Kezo mthetshelesi wa Phalaphala FM a mbekanyamushumo ya Rudigeda iswika magumoni nga u rali ndi tshi livhuwa muthu muṅwe na muṅwe o vho tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ndi tshi takuwa hafha ri khou mafhungoni wa raya ṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ya ri ya dzedze ane vha khou ḓiselwa nga hulisani u bva kha Miss P na mubveledzi Tina Chitagong Ramantswana a ḓuvha madekwa na vhuḓi. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhiisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga Glenny Mashau. Ndo livhuwa a kha ḓivha madekwa na vhuḓi zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo a awara ya vhuṱahe kha Phalaphala FM. Vha dzangano la AfriForum vha khou itela khuelo minista vha muhasho wa zwa mapholisa vho Senzo Mchunu uri vha humbele pfarelo ine ya ḓo kona u vhalwa nga nnyi na nnyi yo livhiswaho kha ṱhoho ya tshikolo tsha Bergville College tshi re vunduni la Eastern Cape. Vha khethekanyo zwa vhutshutshisi ha private kha dzangano la AfriForum